MC mwetiato MC atendeka kuona mundu murakaru kana mundu urecokia kana mundu wina maundu maramugia ema ya megitagwo stress. MC Rosemary Kare KRM Tucheze wa haha kwa haha na ndamuririkania ni Tucheze wa haha kwa haha tondu tucemanagia kuria gwa Gikuyu TV tabarira ya haha kwa haha. Koguo tugethi na mbere mugikorwo mugikara wega mundu akunde kiria kundaga na gikorwo akiruma kiria akirumaga ni tondu twina riko riega haria ria kindu kiria ungigenda gukorwo ukiruma. So karibuni sana. Ngimumenyithagia kwina free photography atikohe na bisha ukienda kuhurwo no uhurwo free of charge no agikorwo ndukwenda kuhurwo muhuri witu etagwo Philip ndegwikorwo agikuhura bisha iyo na bisha iyo ungibatara ni ukumiona page ya Facebook. Waingira Facebook aria makoragwo Facebook uguthie usearch Outvest Lodge na ni wikorwo ukiona bisha icio tondu kuu na tondu tu orogigira yakwa ya MC Rosemary Kare ni wikorwo ukiona bisha kuu na ni guothe kinya Instagram na Twitter ciothe ni ukona bisha kuu cikoragwo cikitio o wega. So karibuni sana na mwigwe most welcome tugicaja muno tuhigurirwo stage ni the band aya aito ndona mazagadagite o wega Gana mena keyboard na marefe ofio otwetege kinya Sam waki hapo na age gakiona ni umegukora magituhingurira kiharo DJ wito etagwo DJ Mr. Joe. Thank you so much ni gugikorwo ugitutukaniria nyimbo wega nitugutagurite na njira ya mwanya. So karibuni sana na guko tukaga o muthenya ona mumenyithia ni karaoke versus mugithi tugacaje korone airia itu twendete. Friday tukoragwo na show ya mutangathi wa kuria KUTV tago Shaban na DJ Kid Spin bakoragwo guku ni undu wa show iyo ya Friday na go Saturday tugacaje korone airia itu mugithi. Saturday twari na gatutura Machete the King. Saturday no twina Samido. Saturday ya 21st twina mundu gwitwa The wa Jerry na guokurugia mwaka tugakorwo na Dr. Eddie Igathege. So karibuni sana ona Saturday na tukaingira na tu ndogetio eki na mwagocio othe tugagikorwo guku kinya riria cikarikia kwihanda mathaa ma kiroko. So gakihoka bands ni nyotenda kuigwa